Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harang-sarang sambungake alaqatul mahabba wasyauq wal ishqah ka Gusti Habibi wa tabibi Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Sekadima beliau mangken parepan ajunan sareng kaula ajunan sedaja kaula ajunan parepan mangki irabuna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun bisa jak papincengan pacek bagus adep cek jeraja kulih neng ia teh buka ainul basiran buka kaula ajunan pak repan moita moyain kulongkuan sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam. Pona apaan saya cabi seki nada ka Gusti Kanjeng Nabi cabi seki. Pona apa saya katangis, pona apa saya hajat akrabul istijabah. Abdina banget pungana nyambut dak kalahiranna umpama tada patana abdina tada itunya ya Nabi. Kak dinto mata ajunan kerong dak ka ajunan Gusti Kanjeng Nabi rizki dak pada kata nasutnya Mekah Madinah Gusti Kanjeng Nabi nyol syafaat langit dunya ta icapta sareng Allahu ta'ala manabi sobung ajunan tak kira beda ciptaan ya Nabi salam along kui ka di tempat nandaki bukti cinta ndak ka ajunan Gusti Kanjeng Nabi kepikiran ndak ka ajunan Gusti Kanjeng Nabi lakon terah ampolonga nalpe'ah nang isatiana abdina terra ngabasa dak salerana doa junan terus binian terus dak senyawer sekali ambu kok rasa gelur apa. Subhanallah keja subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin al-qaili fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wassalatu wassalamu ala sayyidir ruh sayyidil wujud aslil ijad manba'il ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikam abil qasim sayyidil habibil mahbub Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-qail inna syafa'ati li ahlil kabairi min ummati wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anzilil faidah ala latifati qulubina kama anzaltahu ala latifati sayyidina Adam alaihi salam min nuri sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati waliyyika sultanul awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani As-Sayyidi Ahmad bin Ali Ar-Rifa'il Kabir Imam Asyadili Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi Syekh Ahmad Al-Badawi Syekh Ibrahim Ad-Dusuqi Syekh Saman Al-Madani Syekhana Kiai Muhammad Khalil Al-Bangkalani Kiai Abdul Hamid Pasuruan wa biwasitati jami'i masyayikhina wa masyayikhina wa sadatina An-Naqsyabandi ridwanullahu ta'ala alaihim ajma'in amma ba'd. Hadratal kurama'i wal afadil, para alim, para ulama, para kiai, para masyayikh, wabil khusus ajunan semulja murabbi wa mudir musalla Nurul Hidayah leres beserta seteja majelis keluarga iki Kak Dinto ajunan sepengen kaula ngestuaki Kiai Shadiq Makki rahimana wa rahimakumullah. Seperti kalau hormati pejabat pemerintah baik sipil maupun ABRI tanpa terkecuali badai TNI yang tak kelampian seragam nonton kau lagi buru ada subhanallah dari kepolisian. Seperti kalau hormati seteja para masyayikh para tokoh masyarakat saya lampun ngasokani alongku neng Kak Dinto nyono sapa ora kiai abdi tak nyebut asma aku ngaajunan tong persetongah amar ke mon pon la sepo ning ke sabidek akati kaula palopan gele ada kita eko ora ya pereng kurmun la ada boleh mare minta boleh kadang semalam gentelo kaleh subhanallah. Cuma tak ngurangin pangestoh tetap hormatan wa ta'ziman lakum mantar muga kaula ajunan umur epon iba barokah sareng ajunan epon Allah irizkina sehat rohani sareng jasmanina irizkina istiqomah langkong-langkong saat detik-detik wafat kaula ajunan husnul khatimah amin ya rabbal alamin. Sepetan kalau hormati besan kaulah pisan kaulah engki Pak Kades gelis subhanallah mianta cengak oleh pisan dari dimai hoi pisan lake sarang pisan bini terus Nanda Ita Kusmita salaku di PR tingkat Kabupaten Pamekasan insya Allah hati di Kak Dinto wadah subhanallah Allahumma ya salam bak ngeter kula jareng kun mangken panika kula se eko soken ngomong dan nyada nang ya juna pisan panika subhanallah Allahumma ya salam Pak Sayyid panika insyaallah sedulur sareng Ibu Kades Kak Dinto Pak Sayyid ngakuin putra bini engki
Pinang kaulah anak si pertama kaulah Ahmad Zamzam Muntahar Ridwan. Sallu ala Nabi Muhammad. Keng kula ropana norok caltong sakone in main nari berin kalah nggih. Polin subhanallah Allahumma ya salam. Mun can atokar kowe. Subhanallah can Pak kele bun ki buru kalah situng. Ta mosok kula tukang srepona. Tak manti munda ieu pisan. Bareng rokok napa barengin obang Allahumma ya salam rasarakan lu tinggal subhanallah Allahumma ya salam tapi tak banyak kalah kun situ kalah bagian munda iya kun benih kalah kalah bagian mungkin kalah setong bu repuan bang tabangan ampun sampean angak penonton tak inggi subhanallah lok molok gelis kak dinto subhanallah. Jamiah tantona para wali-wali santre potrana saya ngaji si sekolah eka dinto musalla Nurul Hidayah ajunan seteja kaum muslimin muslimat mukminin mukminat rahimana wa rahimakumullah pacek rajana syukura abad nang imalam mangken dak keajunan Allah subhanahu wa ta'ala karena kula pak repan mangkii makhluk yang amat sangat paling dominan, makhluk ciptaan Allah yang paling super, malah makhluk kak dintoh aslul ijad asal muasal kak dintoh tetibadah lebet kak dintoh itu buaki Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sayyidul wujud induknya satejana bareng sebadah sepadeng ke mata maupun saya tak padeng ke mata langit bumi na bintang bulan na kaula ajunan seteja sampai yang bertengger neng isuludur kaula ajunan seteja roh seki ipuntuk kalaban jasad terorganisir panikah jasad kalaban bentuk susunan rapi panikah dalam membeluara tidak lain dari Nurul Mustafa Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad ikocak sayyidur ar-ruh induknya ar-ruh korbina ar-ruh. Jadi kula yakin ajunan hadir dan kaju tempat. Yakin seyakin kula. Tak was-was bentak ragu kaulah. Tantona cek tentremah, cek damai, cek nikmat tah. Karena Pak Rapaan apolong sareng korbina. Engki napa buntan? Engki napa buntan? Engki napa buntan? Abalih dak kada buka dinto. Dari sekian banyak perkumpulan sebadah nang seluruh penjuru dunia ada jog utamaan ban kak dinto ada jog muljaan ban kak dinto perkumpulan pada apa-apa walimatul oros walimatul akdi walimatul tasmiyah walimatul haji walimatul umrah tak karena tak kira badah walimah walaim selain muntampara punah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sampai pangapora mak. Sedia aki. Seerampat aki. Sedisukuhkan dak ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teropah albanjarina salawat enah cengkaan lampuna teropah kaula ajunan sedaja kak dinto Pak Repan waqa'at fihil barakah icap-capin barakah mak li maulidir rasul karena kaula ajunan sedaja ma beracara hari ulang tahun kelahiran baginda habibi wa tabibi Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam teti aing mun bisa jeda patada karaopkeun sokoni papinaraki kaula ya Allah kaula mun abeda tak abeda kecingkir kaula ya Allah pateraki insyaallah terak salerana ratin pas cede patada aing sigi buru ketesaki lebet kula pas oper mun Pak Repan masat apuntu leng-lengaki pas menikah pada Pak 100 kali. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Insyaallah waqa'at fihil barakah.
ketasaki ke kulana campuraki ke bakona kula yakin bauna bakona nyerdem bauna mak bau gunung lemak tekuna mel panika bila tempong berak pajuna pas sabitak petok sampai ke petong polo telok. Alhamdulillah kula ajunan pas kula ko nyengir keluar ke dalam. Kak mas 5 tahun lah mas cocok kalau belente mas entar ke toko Surabaya melaki emas kula kopeng nika mas nika apit nika mas bangsa bangan mas tak isi keleng kula mas kula tak pede sekali kula mas keni kura ate kula bila lampon ko oleman ngapain ate kula mas Masya Allah lotek sama nika mas. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma ya salam. Kada dak cung muljaan dak cung agungan. Kullu ma yata'allaq bisyarif fa huwa syarifun indallah. Setajana sing nyandar ka barang muljah maka norok muljah mak. Tak usah jauh ke sodik maki ngangkui sarong karawang semon iyang kui teluari kerker insyaallah isang kula meri. Sallu ala Nabi Muhammad. Ita kusmita ngangkui selo pangapora dari petahnya leker yang kui kapin anak sir kapi tero apa nyandar koreng mulja. Sallu ala Nabi Muhammad. Bajingan sekali maling sekali mungkin akumpul nalpe ke Rasulullah nyandar ke Rasulullah bahwa indallahi syarifun mungku ajunan epon Allah pak arpani pemulja sareng ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Nyon pangapura aja make peringatan nuzulul Quran, make acara nuzulul Quran. Tak kira ber Al-Quran mun tada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kira ber Baitullah Buruah, tak kira ber Safa bin Marwah, tak kira ber Jabal Uhud, tak kira ber Jabal Rahmah, tak kira ber Jabal Nur mun tada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Akhina fillah walillah Kiai Sodik Maki mangken panikah Pak Arpan mabada hari ulang tahun kelahiran Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Arpan amolot, Pak Arpan mabada zikra maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara tidak langsung ngonceng rabuna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaula ajunan seteja jamaah kak dinto kesokanin kaangkui mangkiih Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Kasebut nang kitab nukilah amba'adis salaf, nukil dari tabuna ulama-ulama semaqama tinggi dapat tingkatan ma'rifatullah makomah mangkop makom wali pon apa ingki wali kutub, pon apa ingki wali a'immah, pon apa ingki wali autat, pon apa ingki wali abdal, pon apa ingki wali nuqaba, pon apa ingki wali nujaba, pon apa ingki wali sahibuz zaman saya mangken, pon apa ingki wali murid. Sallu ala Nabi Muhammad. Atau buaki annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam saungkuna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasta'dzinu rabbahu lihuduri haflati maulidihi. Eka dimma umat Nabi Muhammad amolot mabada zikra maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eka dimma kaula ajunan salaku umat Nabi Muhammad mabada hari ulang tahun kelahiran Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Gusti Kanjeng Nabi anyon itih dak kaajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala kaangkui rabu dak ka di tempat. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Allah kak disa masyarakat
Kiai Sodik Makki Musalla Nurul Hidayah sareng masyarakat tua muda laki bini semak jauh ampun angkumpon lengkak desa areng sareng areng bareng apol kompol dalam setong acara Allah hiraki anyataaki apuktiaki cinta nada kabatan kaule ya Allah mabada perayaan ya Allah anyon ridwan ajunan abdina ya Allah anyon abdina ti dari ajunan abdina nyong wa umat kaula abdina ngadirakina hadiraki ya abdina ya Allah sallu ala Nabi Muhammad akhirnya Gusti kanya bianyoon pon apa seta terema iya maraban mon nyongo iya maraban mon hadir Muhammad sallu ala Nabi Muhammad tadi Gusti kanya Nabi Muhammad rabu dak kadintoh wa bihudurihi sebab rabu na Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadarat maka hadir arwahul anbiya hadarat arwahul anbiya wal auliya maka karena korpinah rabu dak kaditu tempat maka sadajana roh-roh para nabi banyakan 100 lekor banyakan roh-roh para rasul 13.313 sadajana roh-rohna para wali-walina Allah mulai masa Nabi Adam sampai dina kiamat arrona orang sepolah ke orang sepo bini kaula kai sareng nyai sadajana arrona orang-orang mukmin mukminat pada rabu dak kak dinto sallu ala Nabi Muhammad sallu ala Nabi Muhammad sallu ala Nabi Muhammad Gusti kanjeng Nabi Muhammad rabu dak kak dinto arrona para nabi para rasul arrona para beli-belin Allah arrona orang-orang mukminin mukminat maka jannah rabu ki buru sallu ala Nabi Muhammad sallu ala Nabi Muhammad sallu ala Nabi Muhammad wa bidzalika sebab Gusti kanjeng Nabi Muhammad rabu dak kak dinto dak ka kampung kak dinto dak ka tisa kak dinto tisa kelis tanzilur rahmat maka Allah subhanahu wa ta'ala nurunaki rahmatun jamaah taksir jamaah taksir subhanallah Allah majum bi alifin wa ta'in mazidatain jama' muannas salim sallu ala Nabi Muhammad rahmat belas ase sayang estona Allah lebur Allah pangabelasna Allah dak kaula ajunan setaja sallu ala Nabi Muhammad sallu ala Nabi Muhammad cek ngalengan pekona mun kita ada orang alerek cek ngalengan pekona mun kita ada orang nabar cek ngalengan mun pekona kita ada orang nyalaper toko kalau kita toko mungkin ni capa ocan kan deki buru cek rahmat dirajun mana lillahi ta'ala mu tak sejan gegek ya pekona malah cek ka beter ni kada budi mantar mu kay parengan cuaca bagus lapah pekenceng di sambian sambil mentekan mancak di budi kelu kalau mancak lu kelu paju kada ni kuda sallu ala Nabi Muhammad sallu ala Nabi Muhammad ada ordeb binean ngabas kabara ordeb ngabas kadaja ordeb ngabas ka temor ordeb ngabas kalau ordeb dar mangkoreala tanggalong bentang gelang ipatompes ben saduki bentang lake ke benda beko ya beko negariah
Subhanallah tak tengkik menyangker kerah. Allah tak palet tak. Subhanallah Allahumma ya salam. Tikal mulajak bater. Nahnu qasamna ma'isyatahum. Bani tika. Saya magi-magi tentang ma'isyana. Kaulah ajunan saja. Nahnu engkau saya makan tika. Engkau saya ngangkuin tika. Engkau saya nyokop tika. Engkau saya matenang tika. Dan jawabuna Allah subhanahu wa ta'ala. Engkau saya makan tika. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Kabudi mantar moga tikal mun pola beda pekona citua. Kau lekan cecek benyan tukang tepes, beda hakidin, beda suaidi, cek benyan. Pokon patua. Malaya bila ki ban lek kale bun panika. Ke nikah din dul parro ke pekona lampon sedeng polong. Ki tak baju sampai nikah. Cong apa kun. Cek kebater. Korang kok beri bagian. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Jamiah pengajian rahimana wa rahimakumullah. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad panika cek sayang ah. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad panika cek estona. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam panika cek kepikiran dak kaulan ajunan sedaja. Cek sayang cek estona cek lebur cek cintana. Dak kaula ajunan saja. Subhanallah. Kalau benda budak Allah, wala saufa yu'tika rabbuka fatardah. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardah. Mara Muhammad bani pata bernengko. Apa sih keputobaan? Apa sih keterobaan? Apa sih cetak ngecetedung mau baan? Apa sih katangis baan? Apa saya kau lakut eon soon ban kangko? Apa wah saya paling kecintai saya paling keteroban ban. Pola ban tu dijember Muhammad. Pola ban tu dijember. Pola ban pas ridha dadana. Pola ban pas isqa dadana. Subhanallah. Ada buku Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idzan mun sagak dinto ya Allah ma arda kaula ta'rida ya Allah wa wahidun min ummati finnar. Kaula ta'rida umat kaula ya Allah. Jangankan orang 100, jangankan orang 10, jangankan orang ketelo. Setong umat kaula masuk ke neraka. Ma arda kaula ta'rida ya Allah. Ben mak mator de ieu ben mamat. Kan cai pon teu buna ajunan. Mara ben apa saya benta Muhammad. Saya dijembar ka ben. Ki montro jembar kaula ya Allah. Kula montronya mana tedung kula ya Allah. Demi Allah setong umat kaula masuk ke neraka. Ma arda kula tarida ya Allah. Maka kalau bentuk buka dinto mak Allah swargan Allah gempang. Setong kun jak sampai pegak mahabbah wa syauq wal ishqah dak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Mun kelar amolor jak tokar laki bini kena gara-gara rambutan. Jatuh karena kayak bini karena gara-gara jeruk selake tung merotung ke selake tang pese 13 juta lah tompas lelek ban maki sapereng saya beli ya tak nyaman mas munsal berkat tak ibriin setong kanah jeruk kuah aduh leng mata leng tak todus dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad ngolatih neng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad setong kun kaulah ajunan saja mereka. Jak sampai pegak mahabbah wa syauqa wal ishqa dak ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih setuju na mereka mak kesenangan kenikmatan kaulah ajunan satretanan sama jadian sapopoan kurukun pak kompak cungke terebing di dalam kesosaan cungke tebunga di dalam kenikmatan sebab perjuangan setongkun perjuangan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setak sakone cercaan, cacian, hinaan, cemoohan, bukan kun itu terus kalau bencopa Gusti Kanjeng Nabi Muhammad terus inyo janin betoma. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Tapi tetap Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sabar neremah yang penting kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah
maka kemenangan itu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Tempo peristiwa Hudaybiyah tahun berikutnya Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah, berkibarlah kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Walaupun aral tantangan, saya sangat pedih, saya sangat berat, amat sangat berat pada Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat Rasulullah harus melewati perang Badar, harus melewati perang Uhud, harus melewati perang Hunain, harus melewati perang Khandaq, harus melewati perang Mu'tah, harus melewati perang Yarmouk. Beberapa kali, ratusan kali Gusti Kanjeng Nabi Muhammad harus berhadapan dengan busur-busur panah, busur-busur tombak, ben secemah-cemah. Sallu ala Nabi Muhammad. Tantangan, aral, cercaan, cacian, hinaan, ampun mak, ampun, ampun, sampai tak kelar sejauh Kak Dimah kalimat kaulah mengungkap tentang cercaan, cacian, hinaan dari luar ben dari dalam, dari dalam ben dari luar. Dari dalam si amat sangat pedih, amat sangat dahsyat. Engki Kak ditoh paman natibi Abu Lahab. Abu Lahab satretang sarang Sayyid Abdullah. Abu Lahab andi anak laki dua nyamana Uqbah bin Utaibah. Uqbah bin Utaibah sapopona Gusti Kanjeng Nabi Muhammad kalak mantoh sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad mungkin beda perintah dari ajunan epon Allah pola tetilan jalan tabar atena Abu Lahab nyatroh bin Muhammad ngamoso bin Muhammad marah pakabin anan ben si anya Siti Ruqayyah bin Ummu Kulthum Jiriyah pakabin bin Uqbah bin Utaibah dua kemena Abu Lahab panika ikalak mantoh sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah mak beni mare mak beni mare pegel beni mare nyatroh yo jan sarasal tatamo pun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad beni kuncak ngocake pacopain kocong kotaki Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu taala ban Gusti Kanjeng Nabi Muhammad taala ban nikah tititero kaula ajunan sana sala pacopain latin make taala ban. Ya marah sarana pada kelu kayak mah. Kula menyorot bani ten tegesak bani kemen tap pasak duki kula gua. Tak nyorot kula tina masuk ngocerum kula kun cetong kula. Pah kena solusin ni ban kula. Ki ka masih bade nang nyadan ban kula. Pagelinding kada cetak ban kula gua. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma ya salam. Nikah. Aneka angin rahmat neka. Cetak beriin kipas nang kantor. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau aku nonton angin neka. Tak kira ujian boleh dina. Ujian rahmat rezeki buru. Patebelu pekor. Ia perkara keng sajian rapeng keroson. Ijak leton ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Aduh bening orange dan sarah Abu Lahab artinya tak betah Allah tak tega ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad kebaik kocong-kotan Masya Allah jawab mat mun kecak rosak colon ban laben mat tabat yada Abi Lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa mar'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Sallu ala Nabi Muhammad. Kala bentoron ayat panikah ngiding Abu Lahab cek pangeran Muhammad lan norok tak terima ngiding Abu Lahab la bela aki pangeran Muhammad. Aduh jan sarama pas entar kulaku karomana Uqbah ban karomana Utaibah cong napa pak peti kok tanda dena napa sih ke peti sek kok sih teh hanya be sek kok ngeras kok tangga dena sajan beci kok ke Muhammad pangeran Muhammad lah tak terima setia
Lecango cai kangko. Tabat yada abi lahabi wa tab apa cat. Subhanallah. Dak ada makin pak. Bini na banjir Umi Kulthum. Telat. Teraki jadi ka Muhammad. Payah ko tangan abad. Telat jadi. Babali jadi kerongkang. Babali jadi kekupan. Sallu ala Nabi Muhammad. Mari kini ke entar ko Utaibah. Tan kitab Utaibah panika keras mak. Angko mak. Sekel sepel panika mak. Kupi. Dong. Napa pak? Aduh setengah kok lecak kok caiban pangeran Muhammad lah. Dah makin. Bini na banjir ya. Siti Ruqayyah jadi. Pabali jadi kedeng kana. Pabali ke Muhammad. Telat dong. Telat. Sallu ala Nabi Muhammad. Aduh, engki pak. Engki. Boh, pahai pabali mak. Sadapan ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Pahnyeret mak tabrinding arempek tepak nang yajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Ya nan ban. Telat ban ko sitira. Pas sambil copain Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad can kitab copain mak benikun sekalian sampai 3 kali mak. Aduh, iya mencoba om. Mencoba nah sehari ini. Allah. Ya anan ban. Telat ban kau setela. Telat. Kau tangga bidanan ban. Pasal bi coba ya mak. Kadilaku ni tetmu. Lepa beli jom. Anan Muhammad. Siti Ruqayyah. Kau Utaibah. Lepa beli ban kula ampun telat. Lepa dah rumah ban. Encoba ban kula tak lap ban de Muhammad. Berapa kali? 3 kali. Subhanallah. Jong. Masa bi coba mau ban jong. Muhammad manti jong dia apokal ban. Manti saya nggak berdapat apa ya. Mak kok hatar mulai saya kok. Takok kok ngeter. Saya nggak apa can Muhammad. Aweng gruweng ben pangeran. Beda can macan. Allahumma ya salam. Allah kebeter kona. Tahun berikutnya sekitar 3 tahun. Akhirnya kalau payen ben Utaibah. Pas Utaibah norok kupaan. Atau kengkasam. Pah norok. Sakancan sekitar orang yang petong polo. Ampak. Perjalanan sekitar 3 bulan menompak unta. Dopak kasambul dalam melih sampian. Ibu di dus. Ibu di sakan. Tokengan. Ibu dari unta. Boleh mungkin lah dopak ke daerah. Coba tengah sampian. Gelu. Mau dari kantor ke Jakarta. Istirahat mak. Temu malam mak. Narik malam ampun mak. Lah mau dinak gelu cak Abu Lahab. Ya mayu tak rapah. Tendung nenengi kak dinto mak. Dari saking hatar. Dari saking kabeterah. Dari saking takon Abu Lahab. Anan Utaibah ipetedung nang tengahan mak. Ipetedung nang tengahan. Nang ikangan ka acara bedo orang. Terus ikeleng-leng. Benreng orang panika benyan orang petong polo. Di luar na panika. Paker mak kalaban atas. Kalaban tokengan mak. Di luar na pole, ontas petong polo, paleng-leng, patawak, pateti tembok sambian. Aduh, datangongku pas macan mak. Aduh, ada rembah macan cek raja na mak. Can ketak. Aku ada onta eloncai. Dari onta, katekengan eloncai sambian. Pas sebedo orang sepetong polo aku dicium. Aipak sekali. Saya nyawa macan. Bedoreng semelak sama ni. Macan. Iya. Macan. Subhanallah. Isiyom itu rok kulir. Bila dapat kan Utaibah mak. Sabak nengi tengahan mak dia selamat dan kupan. Aduh pahai celengak ni kan pak. Pahai cambing. Pahai kurus. Saya kata ke boboy kuah. Sambil acak lolong cak ajo ke kerja. Sampai dia kamak. Aduh. Akhirnya apa yang terjadi. Harus berpisah. Cek tak kebenar. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Isangku kempang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Apakah kau la ajunan minaz zulumati ilan nur. Isangku nen ci apokan. Isangku kempang tadi Pak Kelebun. Isangku kempang tadi di PR. Tak la bede boy. Ya. Cak Jerman, cak Inggris, cak Perancis. Kun tahu saya nyala akinah. Dah iya. Cak saking gede iya. Cek saking gede iya. Nyamana penonton sambian.
Coba kita main. Deng sampean. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma ya salam. Jamiah pengajian rahimana wa rahimakumullah. Setong bakto Gusti Kanjeng Nabi Muhammad mular. Parpan kulongkuan sareng sahabat teh mular Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, nunduk Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sampai di antara sahabat Rasulullah ketika itu melihat tetesan air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membasahi pon apa engki jubana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Sangaongana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bada sahabat mator mayuki ke ya Rasulullah maajunan mular Gusti Kanjeng Nabi bada pon apa Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajawab istaqtuli ahbabi engkau Ahmad sangat merindukan tang kakasih mbian kerong kakasih Gusti Kanjeng Nabi iya engkau pak arep antengul beke kok pak arep ancek kerong engkau dak katang kakasih ajawab si sahabat awalasna ahbabaka ya Rasulullah manabi abdina kak dinto beni kekasih ajunan Gusti Kanjeng Nabi. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad ada bu ya ban mun ban beni tang kekasih antum ashabi ban kapiri ya tang sahabat amma ahbabi terotawa ban tang kekasih ya engki Gusti Kanjeng Nabi Muhammad pasera kekasih na ajunan Gusti Kanjeng Nabi faqaumun ya'tuna min ba'di yu'minuna bi wa lam yarawni, yaitu satu kaum yang hidup setelah aku wafat. Mereka senantiasa tetap bertengger nang idadana eta kuungku nang idadana raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Tetap iman dak ka sengko, iman dak ka ajunan epon Allah wa lam yarawni, sekalipun kaum itu tak pernah melihat aku caipun dawuhna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sanajan tak pernah nangalengko, sanajan tak pernah ngolati sengkok, sanajan tak pernah wawancara langsung ben engkok, sanajan tak pernah kulongkuan ben engkok, masih tetap bertengger nang iatina kalimatut tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kula sang sampean pernah tapangki sareng Gusti Kanjeng Nabi? Kilah mun ngucap pernah tapangki. Bes ngabes keluh mun ahli sujud, ahli Quran di penghujung malam sekut abungu apasan Senin Kemis anggap pon saparoh kau diinah niro sunnah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad meingki pernah mempeh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad angil kaula ajunan seta pangkia sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaula ajunan ampon odi nang etaon 1400 pak polo petok dari hijrah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400 pak polo petok jauh ampun jek saking atra gendingan kak dintok bok ke badan di budi jek saking kereta api kula sang sampean badan ibu ton jauh ke cerita ka ampun ke cerita ka kereta api ampun tak japok dak ka Rasulullah dak ka Rasulullah tak japok ampun tak japok ka sahabat ampun tak japok dak ka orang sejapok dak ka sahabat ampun tak japok dak ka orang sejapok dak ka sahabat ampun jauh pok japon kaulah ka japok dak ka Kiai Haji Ahmad Abdul Syakur Kiai Haji Ahmad Abdul Syakur muntuk ka Kiai Samsul Arifin Kiai Samsul Arifin muntuk ka pondok pesantren Anokoya ka Kiai Ilyas ka Kiai Sajjad setewas di tangan Belanda Kiai Sajjad sareng Kiai Ilyas santrena Syekhona Kiai Muhammad Khalil Al-Bangkalani ka Kiai Muhammad Khalil Al-Bangkalani ampun tak japok kaulah ka Kiai Ilyas cukun ampun tak japok ka Kiai Abdullah Sajjad abana ke Tuan Bashir Abdullah Sajjad ampun tak kajapok mun ka Kiai Haji Ahmad Bashir kaulah ampun kajapok kaulah sang sampean tak japok sebagian posapon saya japok dak ka Kiai Muhammad Zaini Munim pengasuh pondok pesantren Paiton si asal muasalah dari kampung daerah Kak Dintoh
bedisi jebol neng ijo betemur santren kurang lebih sekitar 3.000 mak bening dari Sumenep mak hoi bening dari Sumenep dari dinaan ya pasti dipako alam benlina Allah subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Tep-tep nang iate mahabba wa syauqa wal isqa dak ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Mun apa enta sibuk kula sibuk, mun apa enta lesah kula lesah, mun apa enta kurang istirahat kula serang sampean kurang istirahat. Tapi mangken panika acara tengkana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad kiai sareng masyayikh musalla dan eka dinto panika kun rekae ningkae pokok treka kak dinto hakikat ingki kak dinto ngaku ngaki Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah insyaallah kampung kak dinto bekal iyang kak sareng ajunan epon Allah al-qahtoh kekeringan. Sallu ala Nabi Muhammad. Kekeringan kering itu nama nebet kumun kering iyang kak ben Allah kekeringan iman Islam mah epa subur epa cepu epa beca sareng ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala mun bede eburna kanto tak sampai kiamat tak kira kering kak jut somperna somur aburna panika make dompetah insyaallah ta'ala tak bakal epa kering sareng ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala ya kora tene peko. Sallu ala Nabi Muhammad. Iya kau nengak Pak Cirida jual sepeda motor maro mana pesak ambu ki buru. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Illa rafa'allahu al-qahtah wal waba macam-macam wabah. Masya Allah wal lususah tak gabater alek galebun ban ibu galebun insyaallah tak kira banyak lah kono polisi nah insyaallah ipa selamat di sekak dinto kampung kak dinto dari pencurian. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Santrena Kiai Sodik Maki insyaallah ipa buru subur ipa berokah ilmunah ipa cerdas anak foto kaula ajunan ngaji Al-Qur'an nang kak dinto Kiai Sodik Maki semalacir cilana potra-potra kaula ajunan sedaja. Sallu ala Nabi Muhammad. Taklah pada tahu mun kina kana walladzina angadina Allah Allahumma ya salam bil akhirati hum yuqinun anak ibannya jan ngabas dah emma bancong aduh saya ngajak vokal jakal vokal jak kabeji jak kabeji dukung hari jak basos saja jak basak ya pengapora sampean ni kasenap tabelei monitoron lagi gak dinto tongok nang kitab I'anatul Talibin Allah subhanahu wa ta'ala ngarenapan berempan kalih mun kampung kak dinto ki bede orang semulang Al-Qur'an aleng-leng kuli buat bun temur buat tasye terus ke laun kegon aleng-leng pala tahun puting beliung sampean ada aleng-leng kun nicones arapa bade kemaki neng kak dinto bade ke salti kak dinto banyai bantar potran se molang putra putri kula ajunan siang sengan wa citaran wa Allah bila lemari apa jeng isya duta asalaman Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim Allahumma aro bene pagesek masuk entar ke Roma billah yang temetanang usaha sabun entar ke jeding ban mak tahu Allahumma salam maka apa petrana kadang bagi kejauh na marah Allahumma ya salam lillahi ta'ala aduh lah para saja kok kula pun taman pengen badai kon kancan ni kita sebut tak kira bendera ke kula menika ping kabala ban hatam ya nak yalah hatam ban lakuna kabala ka umina ban kaaban nak hatam ban ni ko
Ngara totoran mak ki kaprana ki sekancana tak datang kok datang. Du tak nambi plastik rek sekeleng mak. Billahi lillahi taala. Ai se beres setobung. Telur-teloran pese du ibu. Aduh. Ya Allah. Mak ada di yang Allah ri. Ada pada datang pada man kok najib dia. Aduh lah. Aduh pacak Jerman cangkis. Mun setiap orang ngaji usah meleh. Setiap orang ngaji usah meleh. Usah meleh setiap orang meleh. Ki minta urunan listrik kapan? Subhanallah. Cek rasaran lah. Cek rasalah lah. Ya ngak jeping DPR. Kayak ngak sarong ah. Kayak ngak sarong Pak Kalebun kayak ngak lah. Porkelak mun tada riai penting ben malaikat. Kampung kanto lillahi ta'ala ya. Jid masjid ruah. Semulai malang-malang Al-Quran. Subhanallah Allahumma ya saram. Masya Allah maka can sekelak bani kuni ajarin ngaji. Lepas tepak cilenah. Subhanallah. A I U ngucap jom. A he ho. A I U huruf abjad Arab sebelum lekor. Abalika A I U bil akhirah ai beni bil akhirah jong. Ulaika humul muflihun aiu ulaika humul muflihan. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Masya Allah. Allah ipat apa? Masya-Allah lah mancelak, masya-Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ayo langkereng kok ngabeseki. Ngabes langker ni mak cik comel lah cik tuan langker. Tahun berapa berdiri can gula? Tahun berapa langker mak cik comel? Can gula ngabeseki lillahi ta'ala mak tak kalah. Benih tempat orang ngaji can pikir biasa na sonar saking karena bangun nah lampon luyu ongku rono roko lah abatuan lah ngelkel lah ramayuk mayuk rapa bangun mun musolan apa kusan acubaan bencompon tak kira pernah ngaji kermulia bangun makin bangun ingat bangunan sesamangken. Subhanallah yaurunan jak makin masjid kelis ruah menterian nang lorong engko tempo pengajian eko baim engko beri ya make kepo da iya ya cek tukang kulo le jalena cek sarana masjid kepo iku ban kulo berapa kali konjol ngasa masyaallah ki apotongan wa apotongan apapun duh ya Allah kita lillahi ta'ala kustikanya Nabi Mola reko ban kula mun ternyata Roma naki apa kusan ban masjid ni ban bangun iku ban kula aduh pai bangun mak masyaallah minarana pas duaan ikan tu kita dak minarana kula ngocak ka bejir dai bah keindahan masjid ban nang kuba ban nang minara mun tada kuban cek saking orang laki tak songotan tekare-kere ngadi kula oke akhirnya bangun minara sambian ben kak ciri doa sallu ala Nabi Muhammad sallu ala Nabi Muhammad ayo bareng masjid le cek bagus lah langkar cek bagus berarti modal jelau aneng ingkan tu tak bagus tak harap semak cek sobuan aneng coromon maraban tomanan adan tibi dikir tibi koman tibi padah ben kau dah Allah Allahu Akbar Allahu Akbar adzan Kalimantan ya kesek salat berjamaah yang mau nengi copok pangapora sebini jaga kada terbelintut kalebar sebana nengi baton beli boleh ya alas mayu siapa jangan saya sob bareng yuk ikut can ke sodik subhanallah
Saya dak je ke belin det ke kota ke bini. Lata salat berjamaah. Allahumma ya salam. Tabuna Kiai Syamsul Arifin kor letak gen aja ke salat subuh. Billahi pakenceng nampak ring paring Allah. Billahi ini kak tabuna. Subuh 2 rakaat keng paling berdoa. Kris celep. Malah mengalak si mandia. Itu gampang sih dia, beda kompor. Subhanallah, Allahumma ya salam. Allah, sambil mun mari ngahlak, mun cek celepah si adusah, mari ngahlak tuli. Saya ceritakan, nawaitul ghuslah li rabbil hadatsil akbari fardhan lillahi ta'ala. Anak insun adus karena ngilangakina hadas semara gunung fardu karena ajunan ya Allah. Ceritakan iya bang. Cokop kendim makengain betul. Torain ngadain sebidul. Torain kendina tetilah kuno sobuna terus sakit pak. Allahumma ya salam murung si celepah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Jam'iyah pengajian rahimana wa rahimakumullah. Adimis salata ala al-habibi Muhammadi faqabuluha hatman biduni taraddidi. Jak babadia anar nyanyar lajuna kaula salawat dak ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqabuluha tining itremana as-salawat dak ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad hatman wajib biduni taraddudi tanpa diragukan kembali. A'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata ala al-habibi Muhammadi. Amal kaula ajunan sedaja antara itrema ben itola ananging seta diragukan kembali illa salata ala al-habibi Muhammadi ananging as-salawat dak ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Paling sekoneen sehari semalam cek kalau paen saya buka leh man iman as-salawat berjamaah pong abek ki ngudah bila tua toot ampun ngeronyo kakapi sakit tengah secemah-cemah kaula ajunan pakelebur asadaka pong kaula ipa andi sareng ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala pecengin asolat berjamaah silaturrahim kaula ajunan pong kaula ajunan tak ipa sakit pong kaula ajunan ki ipa sehat sareng ajunan epon Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Mantar muka sataja masyarakat utama si hadir si andi pekoki nang itengah ya Allah kalaban syafaat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mantar muka ipa baju apa kona mantar muka ipa larang apa kona mantar muka tertuli apa baju apa kona mantar muka selamat dari macam-macam gangguan lebat zikra maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaula ajunan saja mantar muka laki pada jalan lebat syafaat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad lebat ridwana Allah lebat sifat kalampana Allah kaula ajunan ki itapak depak dak katana soceh Mekah ban Madinah nang Madinah kaula nang raudhah bisa kulungkuan roh mencesat kaula sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada cerita tanah candabun Allah marang kok pak otangin engkok mun ibri otang mau bean bilik serain ben kok berlipat-lipat. Ada cerita orang depak dek kata nasut cekak dintoh pastajan pakir serang ajunan epon Allah tapi bekal israi serang ajunan epon Allah berlipat-lipat dilipat gandakan serang ajunan epon Allah mungkin sangka dinto bisaos ampun kurang lebih sekitar para 2 jam. Kau menanuki ambukon pisan polai ke bayaki kopi sebab letak subhanallah untuk orang aku lah jalan ni kan ni kepisan kau lah ibu terus ki
Jeping kung rukung pakompak subhanallah pare-mare bangunan dinakne dan jelek-jelek buna setong dibera setong subhanallah Allahumma ya salam mayu penyanang ida kajudan epon Allah ya demo san kasanaki keng jadi mau ban soroban oteng kok dari Sumenep pegale petoron ban kok tang pasukan ban kok barit merah deki entekan kun pas aunjuk rasa ban soroban sallu ala Nabi Muhammad sallu ala Nabi Muhammad kan kemudian sekali itu bisa sudah beten kaulah dan Allah yakum bil ahsanil qawim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.